Ovaj video pokazuje popunu plana doznake njegovim sadržajem. Odabrani plan doznake vršimo njegovu popunu na sljedeći način. U donjem dijelu tabele pokrećemo pomoćnu formu pomoću koje ćemo izvršiti popunu sadržaja plana doznake. U ovoj pomoćnoj formi u gornjem lijevom uglu vidimo šumsko-privredna područja koja su nam na raspolaganju. U donjem dijelu za svaku ŠPP vršimo izbor gospodarske jedinice za koju želimo iz desnog dijela tabele izabrati određene odjele, odnosno odsjeke. Na primjer ćemo uzeti ove odsjeke i prebaciti ih kao sadržaj u plan doznake pritiskom na dugme Preuzmi izbor. Ovi odsjeci su sada dodani planu doznake. Sljedeći korak jeste odobravanje plana doznake, pošto smo završili sa unosom svih njegovih elemenata, odnosno sadržaja. Plan doznake se odobrava u izborniku Plan doznake, odobri plan i nakon njegove potvrde plan doznake je odobren, što vidimo na njegovom statusu koji je dobio broj 1. Također, sadržaj tog plana je dobio status broj 1 i vidimo ovdje da je njegov naziv statusa odobren. Sljedeći korak jeste utvrđivanje početka izrade plana, a to radimo na način da vršimo promjenu upisanog plana klikom na dugme Obradi i postavljanje datuma na polje početak izrade. Pošto je ovo godišnji plan, najprikladnije je da to bude početkom godine kada se plan može početi realizirati. Važno je napomenuti da se plan ne može početi realizirati prije nego što je upisan ovaj datum. Sljedeći korak jeste promjena statusa njegovog sadržaja. Pošto vidimo da plan sada ima status 2, potrebno je da i njegov sadržaj dobije status 2 kako bi uopšte mogao ići u doznaku. A to radimo na način da pokrenemo promjenu ove tabele sadržaja i izborom ovog kvadratića operativno za svaki određeni odsjek dodijelimo mu status operativnosti. Nakon spremanja vidimo da su oni dobili status 2, odnosno da su promijenili svoj status u operativan, što znači da su na raspolaganju za vršenje doznake. To možemo provjeriti u kartici Knjiga doznake, gdje u desnom dijelu tabele vidimo ova 3 odsjeka da su raspoloživi za knjigu doznake, odnosno raspoloživi su za vršenje doznake. Samim tim ovaj dio je završen.